kita lakar bawa sang paman. Apan paman nyelahen kajaba buri. Sing mula sangkan yang ditaida beli agung pamekas kini. Ne mangkin di tiang mapinuna reng lingis cokor dewa maka kale. Dado swenten nadak sare. Utusan mana presiden di tiang pendak tangkir wenten nabi gumanti. Beli agung. Patut pisan sekali atur pengambil para manggala prajalan para yoga sami. Sampun samya napa iri reng paseban agung. Panjang nyantos runtuh bebawasan beli. Ketiba ring sekian dikian talar pengambil liya duweni turus sang bebawasan. Adi ayu deh. Siapa medal beli? Mulut sangat. Mana ada kelausan itu masih tak hitam. Pengambil. Sake mawon sedurunge beli ngelanturang reruntuhan pawucana. Menawita wenten kirang riki sane tangkul ring paseban sakitu paman. Inggih. Wadah patut kadi punika. Daging kadi raos si dewon. Adone lantas ijening. Ugo dadu. Sing den ado dini. Tangkel riki rengkejo. Kayon beli sane mangken manggayana. Parado dini sarang di paseban. Suatu sakitu paman. Yen sampun nika delwa canan cokor dewa ring dewe titiang sampun sida kemana untuk titiang sane ke baos bangkit boyo sios ulaman saking jagat depura beniki bawe nang cokor dewa nedho nang para pati duwe sami Yen sing pelih benelang namun mirip banglah buka ketone lakar bawa sang kapinang hidup beli agung lah sake wale pangjangkap bebawasannya putran beli mangre sauni nah puniki antuk mangkin ini paman tangkil tapi nang putran gelar ini bekerja ampun ini mengpang cokor dewa jaga mebawasan untang ring idoyanat kemana untuk tidang mana sepisan cokor dewa mebawasan iring mangkin rerak itu yana iring ring puri bawasan kedonang bawasan itu nak kelingsi kene sen paman ini di subane wilo-wilo yang gelah ring sejeroneng kayun apa buen sen panjake pada trepti buka kene pacang aturang ayah suka duh kita mula sing dadi lakar pasangan ini angawai suka neng wong liat done utamu pamekas misi buka raos pamane dipuri baosang bangsida jangkep bekejang pajak-pajak lami ragi masih ini wadah sampunika iring mangkin kedonang idayana mana sida putus pewacanan cokor dewa sapunapin kalian sapunika beliau benar pesan atur dewa nanti pangado aja beli ini itu masih aman ini sanang raosan beli nak kudu ada inggih kian kalian sapunika durus sang beli durus cokor dewa memagi inggih rade memagi ngatur raya hari kiajan Ramagong lawas muangking ngidang masih pesunge suksemo sampun sido nonton Ramagong lawas luar biasa niki wawu je
jakti-jakti ngajagan jagat Bali napi malih wenten iriki ring pura dalam belingkang. Siratan uning pura dalam belingkang. Siap meremtakon siratan uning pura dalam belingkang. Sami saking tiki niki. Weh, luar biasa. Malih pisan riantong sarang sami driki di tiang nunas riantokan pura dalam belingkang banyak ide betaro sane wendan driki adalah banyak yang is the best, luar biasa loh. Hebat. Nama balik rameannya mau duduk terpeti niki wau jo berkat panitia yang luar biasa sana benten ring puro niki, panitia yang is the best, panitia panik tetapi setia dengan tugas yang dilakukan pada saat upacara niki. Hebat suksemo panitia sana benten ring puro dalam belingkang. Nggih. Swastiastu. 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 Adi jatuh ngukut orang om swastiastu. Konen Riki jak asli Bali niki, pemacak jagat Bali niki. Kalau ajak orang om swastiastu mimi orang tu. Ngeten kenapi? Titiang nak pergi no polos, titiang pergi no tan banyol, kemauan titiang dan somong, jelek sekali puniki. Titiang pergi no wenter ring drama gong lawas, titiang pergi no lais. Nuk kadena, sing somong, maka ring igal ini, maka ring adon ayah di dalam lingkang duni semangan, titiang ampun igal ring gianyar. Wau jam 2 titiang igal ring kelungkung, makin wenten titiang igal riki, penyang sembang titiang Cekore dewa maksud ale rasa di tiang teman mana di tiang tu di tiang pamit paman bu nulis dini cemalu paman kemudian dari paman paman di dapur lisan di situ kengken tu dah lepas di tiang kemudian kedo paman kan juga selesai di puri senyap di tiang pamit. Kalih ratu ibu aku. Sederenge titiang panjang matur ratu ring ibu kalih
sampun jangkep laki rabi puniki rawuh kiri-kiri ngajeng yang dados sunatitang ledang cokorewo ketelu wacana putra duwene untang pikayun cokore dewa inggih watah daging sekati nabik duwene kawinan aji kali ibu nedodin titiang kantos iki manda titiang sarap kantos yang ajeng menawi wenten wacana salitakan betul titiang kali titiang inggih titiang Itu masih jeneng aja karo ide itu masih ati. Mapan suku jangkep ini aja. Itu mulu ada. inggih Baca benami jeneng. Iya neng kembali sampun itu bawa sane makin dua neng sami sampun tapiri kireng paseban aku terus sang beli geruntu ampau campur Jeneng bagus ide. Itu masih jeneng juga. Ane jani sing adolen ane sanang kelawasan. Semane tuak mulu. Adolen antas. Uleman ulen dituling ke buru. Aja ni dewone yang dewone ke buru. Tenang. Yaknya ker. Mau karya. Buena pengambilannya utama nih utama nih. Pengisi haji nih jangan tidak penangi dewa. Haji mutus itu. Dewa pasti tuh dewa pengajeng karyo nih. nawagang matur sisi titiang aji risampun titiang miragi ucanan ati kasabuni dadosne ring pundi wenten karya ngentak ini sapunito diastu wenten uleman kadi sapunito nen dados pengraja wali sepatutnya boya titiang Kemudian dewa matur buku itu. Yang haji mutus dewa tidak pradone haji sendani. Yang ini dipuri. Cina kaya pejang kau ngirim haji. Apa tadi nejaga dewa? Allah nanti kayu. jadi yang nyelamat sama nunas lu grematur sisik di tiang ragu hajian risampun di tiang miragi sapun api runtuh pawacana naji sanewau wedugar gitu pisan manah di tiang puni kita ring jagat do pura ring jagat ikon di tiang macang namun karyo sane mau tamu mentak diri sapun yang sapun itu tenggalah ini becus pisang Johnny ngaji sampun pam di tiang suwe sampun tenanen budal mereka kejagat do ya na sampun itu boyo jebenjang balik kali lain balik yang dados pinunas di tiang galah sane mangkin di tiang pacang otak ngejidang dadang pisan di tiang mangkung dalam itu masih paman inggih titiang paman pengabeh gladi ini dipun saat pake kiwa kelawan tengan gelah yen seng pelih teban gelah narga paman kadi bawas bisa mani denake lingsir ile pesan yen lakar lunga ki jaja apa buen ne jani duase ne kone sucen luang paman karan keto bawas dake lingsir inggih Ratu Dwagung pembekas Ratu Dwagung istri manut kadi bos dak lingsir titiang sampun boleh nangkel ring ida yang maha yati ngene kan pemargen cokor dewa jaga lungo mereka jagat sepura dua di rakino de mangken ilo memargi medageng kalau naut medageng titi pegat kalau caplokan punika Ratu Dwagung ilo jaga ngelintang alas sampunika Ratu Dwagung Idiola si Buni de pesani dewa memuak kadi menu iya ibu nang nama lungo dewa pinakang nyarengin karya najen dewa itu di pura dewa Haji sing ya bungelan yang kayu ni dewa neng
kita niku doaning sampun kedah pisan manah titiang pajang budal mereka ke jagat dapura jutat nerahin sane mangken titiang budal yanipun enten ican titiang mewah Mangkin dumun. Nang mangkin dumun. Sampunan mencerik-cerik kang kadi niki. Duaning pemargi utama jaga ngerti asang. Jaga cokor dewa ring jagat dapura. Ya mangkin muk cokor dewa jantan sampun ilo-ilo puniki pemargi ni. beli sapuniki sanantok itu masih paman pengabdi lajang mekejang Nengden barang dikayu. apan memuak kayon pianak mantun gelah lakar tangkil kapinang ajen ido sing jo gelah mepisalah sing kedo paman apan mekelo sing taen budal sing taen masing aksi aji kelawan biang ido ditu dipura deporo kini sanpan paman gelah lakar ngeras titi malu di pemerajan aku kewala gana sing bami masih tiwal kapinang bawa sida nake lingsir sang mahayati cara bawas pamane Diastu yang dinone sing melas. Nah puniki antum mangkin. Kadi terwa canan cokor dewa mangga nenten puniki sangkat pemargi rebat sareng idoyana. wah benar paman Iring mangkin tangkir malih ring ido yang mahayati. Iring pahayu dewasa sana jelek puniki mangga sida rahayu paripurna pemakil keto idoyana. sebuah kayon lah paman Mangga titiang anutin putra sesana. Duaning wenten ten ucanan aji mangga titiang lunga mereka renda. Titiang misalnya. Nah, kita aji salih titiang jadi situ. Diastu Aji sing presiden yang ngerau kan satu walau Aji kalau rastiti tajak ipaman ibu di dewone yang masih di kerajaan. Yen kadisa punika sanang miti kepisan. Duaning itu diadi momok pengrainan mangkin. Titiang mangkin. mangga sida labda karir rahayu pejalan di dewone kewala ibu lakar prasiti ke pemerajan agung paman jalan barang-barang lunas itu yang kita sangya Iring mangkin duaning sampun putus wacana duwene iring mangkin dadapan sami tadi jaga memargi tangkil gitu nak kelingsir ring puri deh dua belah yang kita ada sapunika beli mangga nantan suwe di kebawasan yang pacang ke pemerajan agung yang lungsur ingin memargi cokor dewa yang ibu turut sang melunguh dumon ibu sarang saya parakan Nah, pemakas paman udah seperti lar gelang di puri. Paman sukunawang ngaji lalu tinggi. Jangan paman tuna pariatna lakar ngembang. Wina paman masih barang ngerti tiang perjalanan lah. Tumadak sangkanan segitu sang yang belum sudah labdu kari pemasan. iya ninek punika ten sanang cokor dewa malih mebawasan ring kijang suwa dharma kijang ngabeh linge dan nak kelingsir wantah patut ya wantah kijang nuna pemakas cai parakan penyeruan sing ada nyen kasren bapa tuah cai nyai ngemit tidak dua agung kuda pet pada ada cipta apa je pango cai di telengen pejalan engal cimatur kenuko dan bapa bang sida bapa lihatno di puri Dan sana kalau Gusti Sumunio ring bakten titiang ring ide aku putra Gusti. nah ya sapunika iring dumun tangkel makin ke puri una sija ratu mana raja dewata dewati berkemimitan cokor dewa dicayang pendukuran yang pemargin cokor dewa yang kita sukses sama pesan gelah paman gelah bakal ke pemerajan ini makin iring-iring ke pemargin Wih, Bos. Yeay.
sanum bikin. Suksema penabuh di tiang sarang sami drabangkong lawas. Suwe gandani ayah makin boleh giliran ikat kala ido betara di dalam balingkang katoran pujo wali manco wali keramo. Titiang suksema banget. Dumugi sangkaling ayah drama gong lawas puniki pendriki dan boleh ayah ida-ida penglais pengada nak ngupah. Yen pada nak ngupah payu tiang beli kopi yang on menaik saput bin mani. Yen banyak ini dedane penontonnya sarang sami pasti senang balik drama lagi. Senang eh? Senang. Nggih, suksemo. Adi masyarakat sarang sami khususnya Riki ring Balingkang, khususnya ring Pinggan sampun ngajagang melestarikan seni budaya. Kayu nonton tiang suksemo, napi malih kayu ngalih balik. Nggih. Napi jado karya Riki di Pinggan jagalih jadi tiang apa-apa he. Pengpayu nang tiang beli kopi apa gimana? Ay jero mau kenyam jero. Sekarang lagi kedek nungkak kira jak sekan itu jak sekarang yang banyak kedek berarti bos sehat sih ya dan kedek sen sehat. Coba kedek mau kenyang. Kebakat yang uluk-uluk. Drama gong lawas. Sampun saking lawas penabuh masih lawas. Ki penabuh dia bagus-bagus mau kenyang nih. Tukang ugal panggul mau pincer. Nek kumbesnya cara rap temok nih. Hujan gerimis di ujung panang. Yang berkumis sangat merangsang. Yento man ngosot pipi ketelun anyang-anyangan. Nyeni ibu-ibunya kosot di pipinya gitu. Nggih. Tiang bumekelo dari pemain saput penyalatik. Manggu linduni saput tiang ngono kae. Tiang sing sombong dari pergeno tiang 500 kelas saput Jumat. Nggih mo. Tadi maro mencelap. Oh nana. Sekan karo balik topok maro ya masuk. Sekan tiang 500 kelas saput Jumat kalau ne paling lungan lenan benyahan gini. Saput hancur, wajah hancur tapi datang untuk menghibur. Langsung menggelut yang lah nyamu madan idolir. Lir, lir. Ngancel. Wah. Enggak. Adi bengong sih. Jangan mau balik nak mau balik. Adi mau balik nak mau balik. Ternyata tunyan suami ramen ada 5 tali moh tang kali tengah. Ada. Tuni nak konen mulai dramanya cang berpikir baru ke dini nak sakan wandilan gian ada. Jani jat penontonnya raduh. Lo ne berdemen cang. Tadi gitu. Ada yang nganang demen? Hah? Ada yang nganang demen? Itu danenya mau balik tuh, mapan drama tuh nak bonyangsan. Alit-alit tuh jani, mara jani nak mau drama gong. Boma kelo drama gong sengadong alih. Drama gong sekat ada di GL mulai bangkit drama gong seluruh Bali masing-masing kabupaten dan masing seko ada drama gong berkat adanya drama gong lawas. Jang bangga man ngayad ini. Adi gitu. Wah ternyata di Pinggan bumi ini sugih. Adi sugih. Ciri-ciri bumi sugih tawang Ci. Apa? Ibu-ibu yang moko-moko. Karena moko ibu sugih. Nih potongan cewek. Apa tuh? Paralon ada nih. Paralone? Para sayu body jaro galon. Tapi mau ini negak. Amburun yang Adi? ane nyelele di satu nih. Enggak Nih mare madan kedebong mejemuh. Kau tepung majemuk? Moglong buen lemuh. Ya ibu nih baju biru nih, baju kadang bu biru nih ada nih. Bu, aku nak ngelen-ngelen kenten naik mantan Riki bu. Nah, iya baju jaket apa warnanya nih? Tuh, Hah? apa tuh nah? Biru. Adi biru. Man, kadang. Kadang.
Hijau. Oh. Nah, apa jadi itu yang penting majikan hijau. Oh, Yang itu sing kedebong majemuh. apa tuh? Kedebong metak-tak. Itu dalam. Sing yang mekipa kan. Ya ibu-ibu sarang sami sih dia jane moko-moko dia ngaturin tip menyak berage. Apa tuh? Ngalo mambo tiap hari. Mambo, Mambo tiap hari yang perlu ngawon sampo dan air yang perlu. Tadi mambo. Pasti berak mambo. Sejak terus dingin yuk. Yang perlu orang dingin mambo. Mambo, Mambo mau nembuh-nembuhin. Terus yang resep jelek tuh. Hah? Ampun bu, yang ngaturin resep. Apa? Untuk menurunkan berat badan 1 minggu 3 kilo, halo obatnya bu. Apa tuh? Herbal ton wenten efek kimia, jadi madu angin. Madu. Oh, tapi Minum apa? madu. Saya ampunan yang beli ini no. Manijo. Bapaknya udah ngalih. Madu. Oh, Male madu apa? Kelo madu nyawan. Man. madu. Madu. Yang buat yang madu ke bapaknya megonggang di pudin itu ton berat badan. Ini angin di tiang hiburan. Ya. Picang heran kan bungut sini nih. Adi Ran. Nah, coba ngepan bungutnya. Ngangan. Tinggal bungut kene persis di cara kloset bungut ini. Apa? Cara kloset Jelek. jelek itu loh nge. Klosetnya jelek. Oh, Tepuk tangan buat kloset. Jelek orang ci kloset. menuju dong klosetnya Kloset itu ngoyong. di WC. Di toilet, WC, kamar mandi. Oh, Cibusan toilet itu mesti kloset. misi. Oh berarti bungut cang aja di itu. Ah, ini. Engken. Bungut klos. Ini ada lowongan kan kloset. Di jalungi. Pemain ramah muda cekek-cekek ini udah nih kamu. Oh, Udah kamu. ngencang. Ada kloset. Ada. Berarti cang aja di itu. Ibu, ini baru kamu yang majang-majangnya. Engken. Bapak di jok kloset aja drike. Drike jadi wilayah drike. Kamu cang di tengah, bongoyong. Teko ibu penari itu. Buka pintu seret. Udah pintu. Gablak. Kipak sing ada nyen. Ada jadi seret. Tuh, dia mas seret nih. Engken. Cang beten bungut kloset nih. Seret, emas nih, set. Oh, saya nggak ada gaya lenan, Bin. Bajak langsung, cek. Dinyongkok nih tuh. Engken dijongkok Menyah bungut kloset nih. Yang betul gitu. Wow. Adi, saya masih kene nah. Kene bisi. Aduh, tolong kloset. Yang cewek mencelap kloset nyongkok. Oh, Tuh demen cang tadi kloset. oh iya nak bajang, nak jegek. Oh, Yang penangkilan rame kene kan. Saya nak bajang kan. mana bu? Yang nak oda-oda nak lincir nak dua gitu. Oh, Kalau metakon nih, hijau klosete itu dong. Saya ngangon sandal lagi loh. begitu? Sandal swallow, aku jalan kita toplek. Dadong kalau ke WC malu sepan, sakit pasang dadong bidang man. Oh. Pak itu set bang, saya murah-murahan tunggu klosete. Kasar bu misi dadong-dadong jangan tulisan. Engken, Kloset tidak menerima dadong-dadong. Hati nih gitu kutawang bahwa si bajang nih. Bajang. Buka kloset. Nggih itu dane sarang sami judul drama kloset nih. Cai bos ngai bungut cang orang ci kloset. aja kloset milin, tapi jangan heran kenci. Mungkin. Ajen kene potongan sini. Oh, Klu jeng lakuran anu. sekan. Oh, ane pertama, Sinang Wati. ane kedua, Setrestiawati. ane ketiga, Setiawati. Ponyang penyakitan kurang aja. Adi penyakitan orang ci. Masindang wakti. Stres na wakti tuh. Hah? Secara penyakitan tuh. Adi penyakit orang ci. Manu, Nasi sakit kurang nih saya. man, Gelam-gelaman. ada. Ngai kan dia pencang lakuran cang bo pengklungan dan Pangklungan den. pengklung biarpun wancur wajah cang hancur tapi hati selemut salju. Pangklungan den. Pengklung. Ane pertama juang jang Apa ane pertama juangki? nak menak juang jang. Menake? Menak Apa tuh? meme ini ngajak panak. Janda memanakan juang. Medogra hajak memen cang ben curai. Curai Gede bengan den. anak kedua Ane kedua, nak pandai juang jang. pandai nih.
Pandai Sugeng ke jalan begini cara luat tangan nyonyogen ada 1 kilo bat Memeh. sing idang aja pulas curai lunas ijo jangan daru guru nanten jangan benjepok nak jabo juangnya Jabo? Jabo ni dah apa? bongol-bongolan bin bongol Purnamo dan yang mau Banten Oh, kengken. Aradu betara di tiang ada orang jajan ada pisang ada yang hitam-hitam dodol betara maaf Radu Betara sesarinya ngebon nah ini cekerauhan kurang jangan di merajan kerauhan beli copok yang nih sapi no ada orang ayam panggang biar jemak ayam Radu Betara mohon maaf ini ayamnya saya lupa aturkan silakan Betara nyamal Adi nyamal bahasa ni. pada gitu becurayang cang bin Cerayang. Tanggal kayang jadi cang menduda Mendudak. sekan menduda mu Okey. kena cang karena ngalih kuranan Balik kuranan Ben. bener Oh, ada yang kan ale. bah ngalih kuranan aneh pengdadi ajak melacur-lacur Ijo aja kuranan tang adi ajak melacur, tang adi ajak sugen ai. ada yang ngalih kuranan pada diajak suge berarti sih yang megae Yang ajak lacur. nak lacur berarti semangat megae pengidangan lah ajak melacur-lacur penyak semangat megae pengdadi ngelah oh sekan Oh. Ngomong-ngomong, Hah? Cina uli ijo sebenarnya. Oh, uli bangli. Uli bangli. Uli bangli. Oh. Uli bangli rajan-rajane. Iya raja-rajane, iya bangli. Uli bangli. Ijo kan jangan sing lek ngaku uli bangli. Bangli rango buduh. Oh. Karena rumah sakit jiwa bok di bangli. Tapi kalau kita harus tepuk tangan dan semangat buat bangli. Apa mawenan? Apa ngawenan? Rumah sakit jiwa di bangli jang. Di bangli. Yang di Badung di Beleleng jangan rumah sakit jiwa gumi panas karena segar kebus lantas nasi bisa gelem ngelantas di Bangli karena sejuk dan ada hawa yang dingin mawinan rumah sakit jiwa di Bangli ya oh gitu sukseman bangsi jo Bangli buduh Aneh buduh di bangli itu. cang bagian orang buduh cang berdayan tahun 60 mau masuk rumah sakit Kengken. tahun 60 masuk rumah sakit jiwa Meh. berdayan buduh cang lu Kengken. yang bidan tahun 60 masuk rumah sakit jiwa aneh rengas-rengas di ruang Bima cang Yang ni rengas-rengas di ruang Ane Bima. ngamuk-ngamuk ruang Bima ane bawa halusan nakula sadewa ane lolo Drupadi Sri Kandi gitu loh. Manci ijo jauh. Jangan di ruang Bima karena ngamuk mau setrum. Treng. Baru pesu gini. Yang jadi sing tadi hak asasi manusia ODGJ orang dalam gangguan jiwa sing tadi orang-orang gila. Gitu. Jangan lomba megending udah banyak. Kengken ni. Yang jelung nih gending ini pasti bos segar boda dimulih. Yang segar dadi mulih. Oh kasar luung gendingannya kan bos segar. Boda dimulih. Menggending. Timpalnya nih budoh-budohnya menggending. Kengken dah. Bikol ale jamiongin. Membadeng tu. Hah? Membadeng gendeng. Membadeng? Miong, ale jo bikul. Ane menggending tu yang kian. Lah buduh. Oh berarti ya cie budoh. Mana budoh yang kian abang bener. Okey. Dia jadi mana nuduh anak budoh yang bikol kena hiau apa bener. Kendangnya mau benar. Tapi can keren gending aja. Apa kendang aja? Woi pengman mulih. Gending luung yang berdiri bersegar. Kengken. Aku masih seperti yang dulu. Jaga rencang bangun mulai man. Lapangan canggo kerangkeng besi bin. Adik kenapa? Dokternya boleh berpikir. Aneh boleh. Aku masih seperti dulu. Berarti lah ya budoh lu gitu. Oh kamu masih ada. Kena kisah hidup saya deh. Kunci nama. Kengken. Adik kena kena waktu dah ngayak. Oh, masuk sini ke kengken itu kan. Dengar Jen. Ma jelek ini. Ma jelek gini lah.
Cara udah dalu ibu nak badu. Kengken. Ngale galang merebut mik. Wis mau palu bungut cicak bungut yang. Segenggen. Kengken dia dikapas dan tangkil ke buri nak. Jangan gedak sa bahasanya Jadu Agung. Hati gedek aja dua agung gedek yang jahit. Coba kadu. Kengken tu. Jangan kadi punya latte gini sindian megadi sabu cahian ci kalau boliwan ide Jadu Agung terus jak pasti banyak tu. Cuk. Yen cang kaleng kenikaina maro liwat. Lupa cai. Cendean ada jelema dan cai. Ciseng bisa ci jadi parakan. Kengken. Yang benci ngacohan. Hah? Rindu kau ide dua agung. Boleh jangan mau pamer ke sodor ngaya hari ini. Dia mau pamit. Nanti kita Ada carane. apa? Kene carane. Hah? Yang medal ide dua agung gede. Hah? Lu kan ci ngomong. Maksudnya apa jadi kang hidup penjelu jangan ngomong? Oh. Apa tuh? Ane sebalu. Oh. Tan wentan tu. Dan wendan tu. Ane kedua. Oh. Tan nuning tu. Dan nuning tu. Ane ketiga. Oh. Rari santu. Oh. Dan apa jadi kang? Ini kang dua agung. Dan wendan tu. Ben dan nuning tu. Rare santu. Weng lu kan? Pantas sih sayang. Oh. Itu caranya. Tu resep me. Nah, kalau pemedal nyanyi rau, Oh. nyaku sipate, nyak wagung, Oh. dan wendan tu, dan uning tu, rare sang tu, mantap. Nah, Iya kecil. ini Jan. Nah, halo dua $2 gurin. Wah. Adi ci bengong. Dan wendan tu, Ade. Wah. Jangan doler ni. itian dan uning tu, Weh, jangan doler ni. rare sang tu. Jangan doler ade dua. Ya dua agung medal baru gitu. Nak nyanyi mencing ore nyanyi rao jakete wetan wentan tu dan uning tu rare sang nyak $1 nyak nyen nyak jedap Nah, pokok ngisip. Satu agung medal tu kira lagi. dan wentan tu dan uning tu rare sang tu beres. Dan lu ya ngomong bupati pemain pijau. Oh. Di dia anjing tangkel. Di dolar itu. Dan wentan tu Dong oleh semua yang saya tangkel. titian dan uning tu Weh. Yen kene uno ke. Bang tayan san gustian yang tangkel yo. Ya lah tangkel yo. rare sang tu $2 goreng mula $2 goreng nyanyi teko jaga mundur kan matur pasti bukan ngambil jinah. Oh. Pemelilan lah ngalen dolar sengaja. Dan wendan tu Ye. Nak kengkel kena aja kan lah. titian dan uning tu Weh. Yen kene uno ke gemplong jelas tina. rare sang tu Cakap kedo kan pesawat kene. dan wendan tu Dong oleh kunian sama takon. Di dolar dijau. titian dan uning tu Nang dia aja. dan wendan tu Kamplong aja mesti beda. rare sang tu
ya. Nak kita culik seman. Dan Wendan lu. Melilan lah kalian cai. Sing ada culik ini. Dan Uning lu. Lekap dong jangan sejarah. Tawang asane, uyang-uyangan tenas cire. Jangan kadi pusing nasai. Cina misi bok, jangan sing misi apa cemo merasa nasedal. Aduh, kok. Aduh belum berkah. Kadang aduh elem yang untuk pelayanan nur jalur ini. Kecil matakon, lama takon, setato, pesawat je, tanu enten tu, tanu ning tu, raresan tu, yang cuma gitu. Kemendan tu. Tadi bisa ngomong gitu. Bisa ada neng tu. Yang kita kemplong jangan sejarah. Raresan tu. Sepanan mungut sini orang raresan. Ayo marah masalah pada benar. Ada kadang ngandep sang kontokan aja. Pada mengemplung kan. Ajo nih. Aja kita tanglang. Nah, kamu gede nih. Nah. Ngeling dua gong dah. Saya tadi kelar-kelar modal. Nah, ngeling. Mau jadi budal. Budak ni kan dia. Ada. Itu tidak dua dong. Dan Uning lu. Lah modal kita aja lah. Dan Wendan tu. Kemplong aja lah. Raresan tu. Adik lah kemplong jadi. Mana tu orang raresan? Bang Dayan selalu ganti parah kan caca kan dia Bang Dayan nyakur dua gong mesti. Ini lengah tak ngemplung. Mungkin. Oh maklum kata ngemplung kata naik ke bangke maklum main kan kurang. Aja nongol-nongol kayak dia dua. Ini nalih benar nih gelah medal. Ngibur tidak dua nah. Tapi tu Ngibur. libur main. Ah, weh. Tapi ni. Megendeng. Oh, boleh pedampiak banyak lam kejang. Itu yang dan uning tu. Kok kita kan terus? Tanuning tu. Bagaimana? Megendeng, tak dua. Bagaimana tu? Gending. Gending. Ning apa tu? Nam gending. Lah, jak lu gendeng. Jat dulu. Stem suara. Beli ini. Ada di tu jangan kewah. Ajo nak ngelunar. Nah di tu. Stem suara lagi. Dan suara. Oh. Nah. No. Do. Mundur alik. Do. Konto alik. Ajak lu kan? Nanti pergi pak kamu kan mau katanya itu. Ajak lu. Jat lu. Oh, jak lu. Lengah sana. Ngomong. Cis ngomong maksud. Aduh. Ni kewan. Jangan dia ngomong cuma milu. Dua gong milu. Nah. So nak. Ulang. Cia lu. So. Adik ni, amone suara. So. Mundur. Udah leh. So. Mundur leh. Mundur leh. Adi goro gitu dah satu sudah ni. Tapi ajang tu. Hah? Adi goro gitu dah se. Semangat baru bangun. Dua ning sampun puput. Lubeng cunguh. Patuhan kena he. Lima. Masahin lima le. Nempo sate. Pitu turun timpale. Kudos tusuk sate ni. Sia belebang sate sia mapi ni. Daso kedasin limone. Solah.
tiang olas lakar nunas pijer. Roras? Ah, apenan. Ayang gini. Ding. Ding nabi lu. Ding nabi. Kalian cari orang kamu deh. Ini. Ayo, kita dari keramu ambil penusangan nih. Adi penusangan. Dia di orang begendeng begidong. Ajur, gini. Betul nang. Uli di Bali tiang rau meriki ngarayu duayu seksi. Bisa gemamunyi tiang tuseng peduli miriban ya iri ati. Ulian takut memunyi. Pudu ayu bajang lugu samponan ragu-ragu membilang I love you meme bapakmu setuju. Nganten malu ngelet dua seayu mas kawin ngepon malu ne penting bulan madu di hotel bintang 7 lahut Haru. Oh yes, oh my God, oh no. Tutup pintu buka baju, dah hati ragu-ragu, beli dah tahu, ternyata sing mau bulu. Ternyata sing membulu karena beli ngabo alu. Adi nggak mau halu adi. Penyakunya gitu. Oh, nabi itu. Sido, Ngalih-ngalihin tunang lah. bajak tunangan tuh lagi. Ya, Sido, Sudah tunangan tuh. wah, itu. adi kian. Gadis baju merah. Do. Ne potong ne batal kira-kira. Baju merah. Nyen baju merah tuh. Tuh, ne jaket merah tuh. Oh. Wah, ini masih dekat nih kau. Ah, Itu mah idolanya tuh. gadis baju merah, sungguh cantik wajahmu. Diam-diam di hatiku jatuh cinta kepada dirimu. Gadis baju merah, sungguh menarik hati. Siang malam aku rindu, ingin selalu jumpa denganmu. Kau gadis sing baju sungguh indah jika ku ketemu. Oh, dadong sing megigi. Adi sih nguku gitu adi. Ben, yuk. Ben cai am gendeng terus lahan gendeng. Ci mengedeng. Ci 500 nama mengedeng. Judul-judulnya kan. Oh, ada 600 sap. Ya, tanya suara Cina ngebas nih. Nana, Ngebas, ngebahasnya. ngedagin basang. Nah, Ci mengedeng. Gede. Nah, Yuk. Uli gending kal orahan kini lohane etutan. ayo mana ada potongannya buat dole. Popocolan beli sing bisa ngarayu. Beri saya bisa ngerayu di.
manting baju, manting celana, manting CD, manting BH, manting sandal, manting. Woi! Wah! Tuh bulu, anget. Meniang gitu. Mana boleh isir kan ya? Ada cewek ada bajang sehingga kau gitu. Nah, Wah, Ler! Dijang, Namanya malu. Woi! Lah anak kita. apa tuh? Yen ngadi dadi tain sampi Adik dan sampai deh. beli dadi bedudong murah kubit. Ternyata berkompet. Topok, aku main aja nih kita. Lemu nih kita ratu. Oh, lu bungut ini nganjuk kan? Ini orang bungut alusan dek Apa orang? penyaplokan. Ben jelek kayaknya. Nah. Baru pokoknya lagi ngamis bungutnya. Tapi dong, Dia tuh. Namanya Ler. Dijang. Gelas sepot saja nanti ulin di telon terus kalahkan mutajam. Dijang dan uning tuh. Terus yang uning cuci orang aja mutajam. Makanya lu kurang-kurang Makin kayunya penapi. Aja nangkil aja ibem lah. baca nangkir itu biang. Idepes udah mutajam be. Angin bertajan malah. Angin monong-monong duaneng wedan karyo dikirim buru dalam balingkang. Sina hake kena sama Tajan palian iu. pelayanan ake. Warung ake. Angin kudu masa giring. Terus. Manut kecapen sakit. Ada pangsinang lah. Suka tanpa wali duka. Gitu rasan kena ke di pojarakan. Yen ale kang nejani kadi rasa. Uleng semangan kanti kepecang. Uleng petang kanti kelemah. Sing jebrakat rausanane madan kecapakan. Buat keluwe kang puri. Kuakungane madan puri kadi rasa tanpa cedani. Geng-geng suakan itu mutalawin kadi rasa mepelemahkan di bumi ini. Apa buen ni jani? Iya gongane kacitakan tu kido sang Prabu nyelam putih kang bumi dini di pojamaka. Nyen agih pani sing adoane bani tiwar. Kadi rasa kangen raosan kau. Kau gugu pun yai panya. Cenawen ang kejo. Ketagihan kengken. Reki akong tukang ceret gede ini di pojarakan. Yen ado mirip wong duro negara. Nagih kalimadan moto tegar mai ke pojarakan. Donyen kanti nincap ngenyakang animadan bates. Apa kartage bon? Apa melos bolne? Ke
Nyen ku paman yo aku. Dan bino ne jani yang tadi rasa ya. Menek pungan kayu ane tegak aku. Supo dimuncuk tongos aku. Apa buen bakalane sebinan jani ngalap ane madan buah. Ngalap ane madan buah. Waka sang ada peminah yang yakung. Bangtaen yakung. Saro sengake tanah ke tadi langit, langit ke tadi tanah. Tidak bugaya. Sing ada uang jeruk nak ini dibuat Cina. Atau bawa si anak aku pantangkan semang nejani. Tuhan yang melanggar
aja udah dos patih yang nyempun iki mah jelas. pedasan pada cara aku juga gitu. Nah niki dan dung lah tuh. Sengalan dengan Elena. Ngelah kalau jelekan gini paling lungu tuh. Ini paling lewat Nggih. Aduh jak duko kan aduh. Ya. Ini baru wanita aneh tapi nyata. Tapi tuh sampun kendan iki mau pamit nuwun. Peceh-peceh buri-buri ya. Wong, aman. Pulang aja pun lah. Nggih. Wah, yang ini sampai ini kewenten sangat keling. Usah pulang. di barangan ada Iya, yang pamit Bu. pamit dulu. Ini proyeknya sing jalan. Ulian ngerasiti bakti di Merajan awanan galang padang pemargi di jani saya waktu pama Ya. apa nalas madur gamo pesanadan da pesan yang paman tuna pariatna bakal ngiring ragan gelakit Sing adi. Aduh. Tumen beli barang kini kalah. Dole alas adi kene alas adina. punya kayu di alasan Alas kita pun alas di punya kayu bang. Yang dihukum beton bang. Tidak. mapan bener akan mengungsi wana Iya. kalau ada penyamat jika itu bisa menggendeng sampai menggendeng-gendeng itu tujuannya apa? Tapi itu. Macan beruang penyair nyamping ya sampun ikan ngiring dia aku ngemati udah dados metiosan pisan dados beli kuentanane beli gula me tebal pisan
gulam tur maning angin ngelinos. Beli aku reng dijo sane mangkin beli. Jangan pipi. Ada senten lubak iki. Ler, ada rezeki anak. Aduh. Adi tumben iki rene keamanan ratu tu enten nak kegiatan tonyo niki ndu. Ati, sangat cekian dewa, nantian ya. Ye. Maro tepuk bung anten. Mau pange takenin dumu nampura nganten dan makenalan mau ne. Makenalan kita siro ada ne uliju mau nganten kita mesin banyak. Kawan, sino nganu na. Oren lah naikin anu nang oren na. Cici ore. Beda cara. Jero na istri Jero na istri, saking napi saking napi, sirup adane sirup pesengane siro ada ane, siro pesenane, keto nae keto nae. ada. Do milu nae tu aku sing ngerti aja ngomong. Cacing udah keto, Jero nak istri jero na istri, nyen umahe nyen umahe, ijo adane ijo ada ane. kedo ratu madu ngeraos ya. Oh keto aku ngeras. Ada. Adi ijo mah gak ada. Sekian no. Aduh kan kayang ngerarah rabi. Ratu Riki wau raur yang taman ambo wenda nak istri sarang kali jam isi jual lu. Nek wango. Gendeng banyak. Gendeng apa nak lah sih bisa mau gendeng? Atu kan nuning gendeng ane lumpang rayu pang nyak. Gendeng anu nak. Gendeng nelung. Garuda Pancasila aku. Adi gendeng dong gitu. Itu anak TK baru mau gendeng itu. Garuda Pancasila gendeng rayuan tuh. Tadi aku kan tadi. Udah hati sayang beli asuran gadung kasturi pipi nesujena kanya manis menganyudan rasa-rasa merawat di mata lemah petang bakat ingatan tua adik ane sujati sayangin beli Jolan itu. Pasti nak lembang li ne budo-budo main jena. Neng. Yang tumben nepoken ini mongkek. Ya ane tawa. Mau mongkek gila kamu nih anda. Hah? Saya ngajang cuma. Semajang. Mari dila mau nih jenek. Kemudian lah mula mone tu. Baru kan dua agung cahaya mau gending. Hah? Dan ini pasti ingat lah. Ingat lah do sama-sama. Bengong gini. Sedih yang. Ingat kan? Ingat. Coba. Anu dewo yang Ingat sah. persis begini Yudano jeneng nih. Mirip. Pada pokjang ini bengong kene kenal di pada aja papa ragu lah. Dijo aja bengoyong. artinya ingat ke memori lama Mana masa lalu. Pasti ingat. Ingat Ingat nama tu sedih benar dah. itu sedih dong. Yang jagong sedih yang milu menangis dong. Leng aku tu mang gitu. Wah. Nem ada ya. Kêu nyen lah bagian rangkian Yang rengkiang. Bian ini serangkiang nih. Kan.
misi bangkit. Isi bener. yen ngelamuane nyamuan yen ngelah susune nyangki Masih dia nengalah. Ada. Apa ada? susu es payat tuh nak Sih. Sekarang begabus yang ini yang marah. Muka rahasia kan? Apa dapur buah? Bongkas dia ngerti. alam-alam sekati angin rujak sentul dereng warna ratu tijang gelisah ngilu 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 Adi enter yuk Manten yo. coba juang kan cocok coba juang Konen kenal dan sebuah lagi nganten. Yen menya. Adi ulio tuh yang di Itu emen aduh. Aduh cari siapa? Gitu nak jadi jero anak lanang yang sampunang jero neng ulgol titiang jero dua neng titiang puniki jatme sampun larangan jero anak lanang yang larang Dia ngelarang. yang larang Nah, ngarten larangan. Apa tuh? Nah, coba mau rabi. Oh, yang saja ngelarabi. Adi bisa langsung diburi mai gitu. udah di dia ini Oh, itu karang tamanan buri penjarakan. sayo ati jero wentene titiang riki lapu-lapu sangkanen kahampahan untuk angin titiang jero oh ulian di dewa kelapu-lapu mendewa itu titiang taneling sing dijo kadan titiang apa buan sing ingat kena aku weh di dewa pengawang dia menerang beli sing adolan angkara pati beli bukan ini dicatat bicara kene Inan suge beli Inan bagus sih. Inan maling ni. Inan suge. Sing buangan kain. ya nu dewa nyakan beli dini apa tadi dewa kalau dewa orangnya si dewa beli ngisen kenang dewa ne Apa katake? ya di aston ping 3 ping 4 yang ragon pajang mebang sering sitian titiang juta titiang nonton prasida pajang nagingin kayun jerun ampurayang pisan titiang jerun Sehingga? cekan jerun anak istri sana tiong ayo nenten ayo Ajan wagung gede ngolongol. Isi lu karena ngambil ini jangan raganu. Ini anak yang melihat mata colek-colek itu juga. hati yang mirip dewa kegilaan ini beli kita kan dewa nyak orangnya sing orangnya yang diamoni kene sane wau titiang sampun matur ing jerone titiang puniki ton prasida pajang nagingin sampun api kayun jerone jero anak lanang Jangan nyedu. Aduh lu ini. kan ulang ini Sila dulu ni. Kada. Awal. sudat wakil kan sampun nang jerone nyai ini kan ulang ini jaga sampun nah di abong tulung titiang Terus ini lu pelanggan. agar digeles beli geles Main dengan ni dewa. beli beli agung titiang nage keparikosan untuk nyatmone
lemone punika beli agung. Kowe dewa kebari koso ben lemone. Inggih patut pisan beli. Sangat bagus itu. Yang raraha ibu sana, uli dua kantor bedan, sarwo ngerenet, yang tadi uang niki sang peratu. Nggih. Sing nawa saya wake sing jaralen okan proratune dini Dia diukti okan sang nate ratu, nabi patut pelaksana dua kata sama niki. Sira niki somah yang apa dan soma. Ini komandan Soma. Soma sing gawang nih. Soma nak song-song. Rabi adane. Soma uning tuh. Soma, kayak becek angon rumah. Oh. Tadi berarti kumah. Oh tadi ya. nyata kan kan? Kawan, nyeting. Weh, oh gitu. Bani cik teko kukumin wakilnya nantang menangkan ini. Weh. Wah, gitu. Bukan masang ketaring keranten aduh nih. Begitu? Meniki foto hemonnya nganu. Nanya komandan ketaring, murti bertekuk nih. Gitu. Yang kata, wah mau beli. Uli jam nih. Apa dong? Puri penjarakan nih. Sekalian pengasih. Meket. Nasr konen lah keting nyangkutin sama wakil. Lan, eteng jani. Yang mulut perwira sakti Arabin oke. Nah, kan numun. Belum mau toko dewa sekarang niki, yang sekarang niki, iki wadah. Ayo jadi jauh sih, ayo janjinya. Baca ngarep penjat menit. Yang
buku kelih runo buku kene yo. Menai dewa cenah bagus ning korepan. Nawakang matur sistit sedurung titiang nyawis sekadi ter wacana duwe puniki sapa sira Ibu ni dewa yang penjarakan. oh dados puniki jagat penjarakan Semeton ni dewa memisah nak. Belan ya anak. Nah, awak ni dewa. Metakon malu nae. Oh, baru yang belan. Agak tenyungkleng no. Bu, kene bu. Cibilu ibu. Ngawang bilu mo ibu-ibu. Idewa lapar kan ini. inggih puniki wantah parakan titiang makekali Ngawang memunyi mo ibu-ibu mai. Nih, Ada di bulan Solo. ampurayan ini kegaduhan parakan duwe makekali titiang mas pamburu Kagiat saja ibu nih. Bukan ada saro dewa tampil marekap ini. Ada nelakan rasang. Ya tunas dewa marekap ini ibu. Yang garang dewa meraus. nawakang matur sisip titiang ibu titiang boyo wenten nunas napi-napi Tuh, tadi bisa main ke penjarakan. wentene titiang kancut rahus puri driki sangkan titiang nemu bahaya Oh, nenek rabe nih dewa nih. puniki wantah serap omah titiang Penyerangan. Sayu aktivisan titi. Wenten titiang kantos kampi dikiring jagat ibu nih. Duaning sengkalo sane panggihin titiang ibu. Rikanjekan titiang pacang budal mung si jagat do puro. Sahasa wenten angin ngelinus sane ngampehang titiang. Ni kemawinan titiang kantos wenten diri tadi prajani. Ibu di dewa nih pelawanin aja nih dewa nih belum. Jadi sase hapon nih. Kadang kalau sing dadi dewa lakar ngawak-ngawak ke jalan kamu main. Apa lakar kamu kepura nih dewa nih? Bu, Ah, oh, Niko, rapi nih beli bu. nah. Tolong yang mana lo bu? Kamu angin tono di sini kok jual yang mana? Oh dia ngajak TK. Banyak kelas yang setuju mengangkat mantu. Titiang ibu sedang melaut pesan. Ibu naman masih lemah. dados ibu punya Benar. Jadi subuh petang ada aneh, subuh tengah lemang ada nenek. Lan nginep madu di nimrarapan. Ben manilan barang-barang tanggil kamu ke puro yang kedo kengken. tadi sapunika baos ni kayu liu sapunapa Beli agung. Tuaning sampun wungi jaga te beli. Yan kudiki cagilanturan. Sinah wungi dikiring mating. Pemargi. Sani mangkin sapun api je kayun beli ni durus. Titiang kumanti pacang ngiring sapun api kayun beli. cukane dewa jumpu yen pet beli bekolam driki Titiang sairing kayun beli. Ini kamu malah apa? Betul-betul di market, lo di gudang. yen wantah kadi sapunika lungsur titiang suecan ibu tung sampun sangkanen sehingga sangyang pramekawi sida titiang kantos kancet niki yen renten kenapa ya pedados titiang Waduh Kang Wang nih. nggih Apa aja ada di puri di penjarakan. Lan gelahang barang-barang. Wah, ada.
palunguh Cokor Dewa kepurian. Paman Agung. Di kene-kene ngerti nae bedek paman. Inek napi ke bos antuk palunguh Cokor Dewa. Kudang tiban sebab paman dadi pengabeh dini. Sing paman ngerti. Ah, Yen inek titiang abeh palunguh Cokor Dewa. Sampun saking lelangit titiang ayah renturi. ojo kedo. Di penengan kene paman sing ngerti. Kayon palunguh Cokor Dewa. Paman. Iya. Kalau masuk tiban gelas sebuah ketilaring ide beli aku. Dia minar gama yang gelap deragan lainnya jani. Walu yo tegal walu yo carek. Lo masuk tiban careknya tegalnya sing mania kengken do. Sing masih paman ngerti. Ngenten kemana kantuk titiang pikayon palunguh Cokor Dewa. Yang mundur subang bangkelem. Galang-galangan palunguh Cokor Dewa membawas. Mano jenar antuk titiang mampu. Seken paman sing ngerti nih. Ngenten. Amonto subang bangkelem. Adik ini lengah nih ngelap pengabe nah. Oke dosen masih paman. Kayon palunguh Cokor Dewa mangken. Sampun ketinggal antuk ide aku. Datang ada penyakit paman. Pikayon palunguh Cokor Dewa. Nguruk sane bawas penyakit. Benar. Pengadong hitungan cari gelas tegal gelai. Pengmisi ya kengken carane tuh. Yen dados tunas titiang reng palunguh Cokor Dewa. Penyakap sane sapun api. Yagiar sang palunguh Cokor Dewa. Penyakit di dotang las yang jadolen paman. Bang Situng. Oh, selam. Bok nih gondrong. Nih ketu dotang lah penyakit. Bok paman ngerti. Hah? Bok paman ngerti nih. Wong, pikayon palunguh Cokor Dewa ngarsang penyakap. Ane sitem, Ah, mau kumis, benar. mau koneron, Ah. patah sekali titiang. Ah. Nang udiang tuh nang udiang. Hah? Nang udiang tuh. Gua paman ngerti. Gua paman ngerti, gua ngeresep. Tengkel. Kumata samurat titiang. Konen apa-apa, konen udiang. Bahasa murah kumat. Enten merasa tanah jejak titiang. Oh, karpet nih karpet. Karpet. Iya. Wangi palunguh Cokor Dewa membawas kaki sapun iki lesikan. Saking muni sampun manah titiang ayah. Sugoleng tuni dan paman ayah. Kemon palunguh Cokor Dewa mangno pawikan. Tengkel. Baik, seledetnya nganceng. Nganceng seledetnya. Palunguh Cokor Dewa mangno suning rat. Kuno apa tuh? Kawencan nang sikian titiang kadi mangken. Ah. Kan bino kadi pun tengah losane sapun lapor.
bini tidur tak pada nginep. Aduh kewah cang. Ulas sing dan kebos. Ulas di balai angin. Kebos legu pek. Ongkap. Jang pulas balai dau. Maro jang nyirap kecep. Ada anak gede lewat. Cus. Aduh kecep. Geng. Nyah ada cang. Makanya jadi melan bola. Kalau tidak jajah. Sing. Denya. Tadi kata. Ya nyah. Nyuh. Ama umut im gendapin. Nah, lalu pulas. Lah. Yang pulas aku nih. Dah hijau dah ni.
yang kene mnoke ulian dingin-dingin, ulian kiam, ulian sedok basang caini. Saya bubuk penghangat. Kene dingin-dingin bubuk guys. Bubuk barak kena caini, bubuk ini aja. Bubuk apa aja kena sini. Aku nang gak usah ngumpul di jalan. Aneh atulang di jalan wendan dulu, ada pupuk. Coba ulian kiam, ulian sedok. Uyang-uyangan. Mengena banget pikiran. Pikir, oh, Ngomong ke perantanan mana lu? ayo pupuk. Ah. Terus ibu mau tanya, Dewa ada ibu main. dan kita parakan dulu. Para kadewa nang ayah bubuk. Negara yang bubuh itu. Ah. Oh, yang kata tidak kesarang bu. Di dewa kemudian minum-minum ayah bubuk. Di perantanan nyanan selam kena mangsi, kena adang. Bang kan, para kadewa ayah bubuk. Nyanan tengah tengah dewa main. Jatene nak kerada raos sang ibu para kapeningin dewa nih. Wenten dahat jadi rausang ibu. Benar. Yang warna kadi salam putih ke durus sambu. Nih, jatene ibu nih nak sungkan nih. Sapu napi Sungkan. sungkan. Ah. Ibu sungkan sama kalau nggak sungkan ibu. Engkan. Yang ton titia ibu dan sungkan. Nih, yang di jelagan ibu nih saja sing ngasih ibu sungkan. Kewala sakit ibu nih dini nih. Orang sejeronan Benar. Apa? Ah. nih. Kudang balian, kudang dokter kan main tangkel kepuri. Sing ada ngidang, nyegerang, sing ada ngidang, nyembuang ibu. Kantor semakin dan Ayang jani dong. Sapu napi. Nawan. nih. Yang sapu dike titiang jadi ngatur rampung bakteri ibu. Kemadak kemadik sangkan itu suacan susuran sarang sami. Ayo nih dewa nih kengkeng. Titiang jadi ngerarah balian, temani jadi ngerauhan kanker ibu. Oh gitu. Nih. Nih. Sing nyana dewa kamu main dah karena liang balian. Sing Dadah. pastikan sing jalan kan nyegerang ibu. Nih. Nih. Kejani ibu menggalang-galangan ngeras ngajak dewa nih nah. Nih rasang ibu. Tambah sing jadolan nih. Dua raga nih dewa nih. Ibu sampunan ibu wacana kadi sapunika ibu sire titiang sire Ini dewa wakad ibu. yang kadi sapunika yang pen kadi sapunika tapi ke bawah boya nih ke bawah tani kemana Kan nih. Bagi-bagi. Dom-dom nih. Diusai ibu ngide nih. nah orang bu yang mau pamit Nah, ini. Ibu ngide ada ya. Cai agung kuripan. Dia jani saja dewa sekan kedek ngeket ke dewa. Dewa dewa senawang. Kengken gumanti sakit aten wakini. Kewala apa sana? Kengken penadiane. Benten
beli agung dados awinan beli sang saya pun beli di tani rumahnya remeh sampun aku yang yang sampun ngiring nih makin muda cina kaon tadi pacang nih benen beli agung beli ngiring yang sampun nih ke budak beli agung ngeling-ngeling angan aman kengkene di beli agung Makin tadi pengandikan ulah makin kita beli agung lain saja nih Kada sapuni kebeli, bibi saja yang gelap bibi. tapi nih kan kalau berdewa semuanya dicari emas kabuan hati Saja gelap kamu. rapin belah Tunggu dada sapuni ki, dada kayun beli. Di tiang puniki diang ratno kinan, raben beli ne beli aku. Direng budal ke jagat dong. biang mendulang sapu napi makin kayun balu Tunggu berdewa dada perjani melenan, jadi satu dana di Tiko sampun pesen pemana kalau di tiang ratu oh pantes beli aku. dia di sini betul Kita yang eling-eling ang ragan beli ni beli aku. amat ya bekal yang tugasnya di dapur bekal lagi di bone jeget saja tugas penadian di Badung Panu Mayo dijagat bicarakan ulung kesaktian ulung sabone tadi kompor lagi bisa dua gong nih kau di dapura ikiana sabok banyak jegean nah makan iki ulung rek bicarakan Beli aku. Tunggu dada selalu sistan saya. Menikang tiang mata guna-guna dok eriin. Dan wentan kadi baos beli desa puni. Sangka dan nulus tiang resnai nangan beli ne beli. makin kayun Dan wentan kadi baos beli desa puni. pepetik itu singgih penulian mata ya mata sih gerakan lulus sih gini nah Beli. gelah mati olah juga yang makan kan ngiring pang bedet ngendong-ngendong ke dua gong Ngiring budal ke jagat untung saja ketagihan genggen jangan anak nakal sekali nih. kecil nakal sekali Ayo. Nang ngengken nang dewa nih. Nang udah dewa sedih jadi. Nang udah dewa nih, nang ngengken dewa tadi, dewa kebayang-bayang. Itu. Titi yang nalar neng kanune. Nabi kaden sane ngawinan. Idai beli agung nenten eling rengang. Bener dewa nih, saya ingat kapan tangannya dewa nih. Nentah nih.
aneh subur lipat nah kengken mah sudah Kumade medaging pisan kali bawa beli. Titiang talera jerering sejroning mana. Napi teh mawinan kadiasa punika. Duaning titiang pole. Daging penyemandan titiang enten sios wantah kaon pisan dagingipun sapunapi demiku. Inggih titiang Ratu Agung. Yen alean kesengas bepragat yagnya ngentak linggih di puri puro paman. Alek pewanangan jani wali. Oh, iki bagus semuanya. Nak kengken nang melangcap nang bance. aduh Kengken sejati ini nak. ampur Nang belang malu malah ada matur. Nak Kengken, keken kengken. mesedeh buka kene. bukan kalau gue cokor dewa kena kebiaparan nih digoreng jagat penjarak Beli Dijun penjagat penjarak dipenjarakan. iya Ratu Agung. aku mau gelang tadi di kayu di dewa yang anu yang melah di kayu dua neng kadiasa puniki kawen tanan putran beli putran titiang. Memangken turut rutuang pawacana sapunampi mangken beli. Kengken betene jani paman. Ratu Agung. Doane sampunnya kala kadi atur para kanduwene. Idayana keliputan irika yang jagat penjarakan. Mangken titiang ngiring cokorewo patut mangken nyelahin mereka napi kesujajanane. Kewanten pinunas titiang sampun cokorewo kantos lunga. Nirgawe rasa jaga mencedok ring musuh penjarakane punika. Kantos cokorewo tedun bangian titiang jaga nyelahin dumun mereka. Hah? Ini titiang. ini jadi bah makan dia jalan ini ada nih ide boleh ada nih paikan ide berdaruh ke langit aneh sungsung itu dipuri jadi pula panada menyebut masih sanam tetapi mama Kadiasa punika banggiang titiang mepamit ke pemerajan agung dumon beli. Jangan Ini Ratu Agung. Mapikayun cokorewo melinggih ring uri tuna cicang pemargen titiang. Ngogir wato sida paripurna pemargen titiang. Buat Titiang. tunas pice kemimitan ide mapaice ke nukodan cai ke nukodan benih. Tinggi, titiang jago pacang munut, pacocan itu. Benar. Paisan ide betara leluhur lelangit. Dumadak Jepang sida pasti kemejantan. Paisan ide paman melangsan munut warono gerahan ide punten paman. Nggih. Lah, sampai ke walau berapa tapi Dumadak raja doato doati duene ngaksi nyinarin pemargen di tiang atau orang ayah jaga nadaban kewentanan patut ini sanangnya nang Nggih. aman itu. Baik dan itu benar. Nggih bagian di tiang mau mati. Nggih ratu ring kuri di tiang pemargen di tiang. Sana makin kayu baru gusti. Pangidih bener ke duko dan cai dengan keleman cai. Rasa di kamu celep ke umah macan ini sing dadi bener keleman ke duko dan ne arep pencai jani jelema gelarang naji ukit penestan loh derang jana. Iya jumugi sangkan paswejan itu dua gong resida sana makin memanggung. Dumadak cek hidup sang yang pramengkawi sida paripurna penjalan lan berjalan jadi.
nanti. Saya kan dewa. Ini ratu agak hidup kene berarti ke kene ratu bentaran. Pengidang dewa ngajak ibu nih pengidang. Yang sih. Sekan kan. Meme dewa ratu sareng sulah ke kene. Aduh. Yang penting sehat, segar. Dunia alih. Nih. Sekan-sekan dewa demang ngajak ibu nih. Ya dados. Kan iya nih. Ah? Gue setangkat yang. Yang dua semati ya dewa nih. Ini ngampunin daging. Aduh. Tunis sing adon dot. Jani bu adong ngejar tenang engkan aja nenek ibu nenek. Aduh. Cokor Ayang hujan. alun neng. Sek. Doi dewo nyampahang ibu. Ibu ini anu kuat, ya dia sini buat subot tuh. Umur ibu ini bojok saja nih. Neng. Yan mula sekan dewa deman ngajak ibu. Jadi dona dewa mau ibu ngajak ibu. Banyak serasi antar nak truno ngajak nak bajang. Mau disapun hati ya tuh yang. Dewa wani. Ibu lo. Dot deman. Madi dewa ngajak ibu jadi. Dadosnya awet makin di tiang. Madi. Madi. Nah, Yes. banyak lo banyak serasi. Iya, adi ibu. Dona seno ibu. Oh, nih. Adi sangat jaga dewa mas tiot man beli dewa. Oh, bang kita masa nih keto pengoren. Nah, adi sangat jegek. Walungnya bulan. Bulan hijau di pejeng. Bulan purnama. Beli. Yang yupi beli. Saya. Resno. Demen. Cinta aja tiang. Dimangkin buktiang. Piring pitang ke tetamanan. Manen beli uning. Batak rendi Jawa hidangan jagat Sana tiang. becek kepisan ke. Ibu sang. Tapi
nenen wakil. Nah, bentan Dong sing medaya. Ayune bener. Manis saja rasanya. Dalam tapi ini nuko dan wakil. Kewala tekadeng teko. Kene ne bikasnya ini waktu sebenawang. Yang sing mirip bulian pekakasnya ini gede. Sing sida mirip nyai bakal ngerepotin sama wakil. Modar mau wacana, nyika pening wake. Hei! Menggenap rasnya ini. Ya dia apa aja orang nyai. Wake sing peduli. Bo. Nih, somahnya ini nademan ka pening wake. Ya dia sebagai dua. Nyai baca. Kulit melengis putih gading. Ini merupakan sama timpal marah aja pada cara cang. Beli kan lah, beli demen jatiang kan? Jatiang kini, jatiang tua dia nanu kuat beli. Apa aja orang? Cice apa nanya menggongon? Kapilah tetap berlalu. Raka ngai teman aja dulu, jangan repot. Ini repot. Jangan teman. Sadono repot. Yang yukti beli sayang. Resno renci kandidiang. Matiang jatmo niki ning entuk-entuk kandidiang sarang beli. Diastu ton weda pelunasi dewa kati sabudika. Hah? Beli mulut nyet akan mati yang Yang matiang. Makan iya ngukul perjalanan ini. Matiang. Beli, enggak lanjut. Uli dijenye siate nena. Kalau ngaya aja buri. Datu, jeruk tuke anyut pati grepe. Nyai penawan. Boleh. Wakin sami. Ini somah wakin si penawan. Kawan, penyelem, beli. Matiang beli, matiang kalau saja. Sedurunge titiang nyarang endangan. Budal mereka ke jagat pura. Titiang nenten pajang mepamin saking ngiriki beliau. Dan sida titiang nenten nyarang angangan line budal. Mas sujatena pedalam gelah ni. Mirip sing sayang kedukudan. Ye mula sayang ke mula yang ban ini. Engke. Nyamula bisa. Jadi apa kan? Baca bengkok sajan boleh. Engke. Kejadian mati. Sida titiang budal. Nenten kesarang angangan line beliau. Alawan mundo kan beli sembani. Alawan namonan luwo. Ajan berak derek gitu. Sing medaya dia. Nista pemargin cokor dewa. Dados putran praratu luwe. Pundiki antok cokor dewa. Taneling ring raga, taneling ring rabi, taneling ring kula warga sami. Ini rapi deh. Ang sapi saya. Wah. Kena. Nai jenang ngedengan tutur. Tas tau waluyan tal majalan dia ni. Yen wakil sing perlu sing tutur lupa kene. Jadi penawan wakil nyalanan teman. Cinta. Yang teman-teman ngajak hati. Yang singgul perjalanan belakang. Yen puniki wacana cokor dewa ring titiang. Geni antuk titiang. Tuane ageng pisan. Bekakasipun Prabu Pajaran
kang dewek nang ucap nyai yen muni yusanyi subuh tua subuh madahan bau tanah kodanya ini nu masih ngelarang ane kedi nangkep wong pelan pedosa again Kengkan? hah Subuh dua keto. Ya biasa dua keto. Yang subuh gusten cara demen kapan makan nang udiang? Hah? ya sampai pak kakas kini kewiyajanan gini di kapan nih des putrane korepan kasih dia tunduk ke nukodan ini Hei, again warga saya. again Wake sebenarnya udah kijaban matan jadi kedepan wake nakan nyentuh kodan saya. Ya. Oh, teka saya mai mula akan mabena gusten saya gitu. Kewala saya setawang. Kengken kadirasa awe gawe ke dini dipejarakan. Nyenya bani mai mentah ke pejarakan. Karseng mau balik prakajak mati gini. Mulu mati tanpa ancaman kan sudah boleh beri. Oh, ulian bak semanca ini. Sen ada tongos main itu. Dah kawanan cai mai ngejatang bangke ke gumendokan itu. Oh kita nyata nyai wakil kediri kan sudah mati. Yang kita pelih penjenata. Nang kena-kenaan. Kanti awak itu duduk ini di harapannya ini. Saka nangtang kodanya ini. Nu wakil hidup. Kengken artinya itu. Oh, merasa kapan dewek cani rire. Pragnan dua nangtang mai ke gumendokan itu. Nah, tadi udiang sen. Kewala kene. Kengken. Jadi rasa yang kengkeng kada suka keseresan cakap. Oh kita nyati kan nempongin nu kodang wakil. Suang kalian dia ni. Wakil nyati ngarep sing mulai bertampak wakil. Dan kita namanya Nah, seragam. Jangan ini dia sampun ledang rau Gusti ngantos mriki. Teman kena di
nih. Jadi lekasan ibani dijek kena di kali Thomas. Nyadia wakil kang harap pedukodan ini. Yen saja si Sakti. Wake sing takut nang bedet. Antos wakena. Wakena kan ngantosang di puncak gunung. Di tengah antosnya. Ayo wake. Gusti, Jadi gini, alih dia jadi dijek kena yang ngoyong. Mengaku dia di musuh gunungnya. Lan alih kena. Kalau bapak membesar ke dukodan cai. aku napi nih kok. Ni harapan jadi ni wong ngelarang baju ke pedesan lo nang jana. Petang ni patut jalan ke dia. Sing ngemas dan mati. Dia si jodoh ke bapa. Pet ada situ apa je kena angkai. Apa je ada rumah sak angin nuk duko dece. Engal si matur ke duko dan bapa. Rasa cuma ker dia ya sampun ini kalau mau Gusti. Nah bang benar pun kengkeng benar ngarap ke duko dan dia. Lan ada dia ni. Main. Katolokah uling pida legoe ngelarang anu mesti anu jano. Kalau ini le kang kumawe alo kang kinemu ayu kang kumawe ayu kang kumaho nggih wanda manika presida kadur carita puniki titiang saking Sekor Ramakong lawas nenten ali nglungsurgang pangampura sinabidang antuk Pramosanti